Yeah.
Jesus. Thank you, Jesus. Cosmos, Cosidi, Yapeka Kue, Ikuni, Kimpiloya, Maipa, Twenjalo Uwe. Osi ya pega osi ya pega Hallelujah. Egameni likaKristu Jesu. Greetings. Wathandekayo ebusweni. Egameni likaKristu Jesu. Hallelujah. Sisenkonveni yini na? Hallelujah. Sisenkonveni yini na? Hallelujah. Amakhumsha athule. Sisenconference yini na? Hallelujah. Yes. Hallelujah. Egameni likaKristu Jesu. Hallelujah. Wakasulwa ngenxa yami.
Hallelujah. Jesus. My God will find. Hallelujah. Hallelujah. Ayeye Satan ayeye. Yesu wa Yesu Yesu. Washa Yesu. Wala wa Satana. Let me preach in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nokafundeleyo kakhulu ngiyabulisa uthatha umpostini uthatha uMafuso egameni kaJesu waseNazaretha. Ngiyabulisa futhi ngokahlukileyo umama ngiyamthaka kwalisa in the name of Jesus. Ngiyabulisa kakhulukazi leadership. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ya buliseke ibandla lonke bese ngibulisa ke wonke umuntu omsha owenze ukuba sihlangane. Hallelujah. Praise the Lord. Owenze ukuthi sikwazi ukuhlangana kule khomfa baba basedutshwa dilibhele ke ngokwesituko. Yeah,
ngokuhlala ngihlala ekhaya elitsha. Amen. Ngifuna ke sibonisane lebulela kakhulu tata ukuthi ngibe lapha. Into engiyaziyo ke ngebandla njengoba ndisiza bafuna sababantu lapha basihloko bayafunda. Amen. Yeah. So ke manje ngumfundisi ngiyafundisa. Amen. Kodwa xa kuthe wafika ithuba labantu futhi haleluya. Ngifuna niyamkele into yoba nginguthisha. Amen. Wesu. Yeah, ukhola naphela isitulo xa ithe wathana. In the mighty name of Jesus. Funa ke singalibazisi bagcwele xa yexesha sijonge le vesi ebekiweyo apha ekhaya lulutsha leadership ekwincwadi kaIsaya chapter 60. Chapter 60. Yeah, sizojonga yona sibonisana ungabona ndiyabana uzoliva izwi lona. Yeah, le ufuna uyivile yona uzoyiva apha ezweni kaThixo. Amen. Yeah, ndifuna ke sibonisane incwadi kaIsaya. Khona ingoma ethi uthe akuphe lamandla. Yes. Wanboni sawa katwe lephakathi kwami yebo ngiyabona umsebenzi omkhulu wokulenza hayi kunzima. Yebo ngiyabona ulamsebenzi omkhulu wokulenza. Phela sifunde lebantwele lencwadi kaIsaya chapter 60 iyoba kuverse 1. Tell uqale lifunde apha kum. Yeah. It up boom ihlondaba the Gentiles bless Zion. Verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Itela apho mos. Ayifitela ulifundele ngesinto. Sileko sincwadi kaIsaya chapter number 60 verse 1. Yeah, Jesus. Sihloko ndaba ikamva leJerusalem. Oh, Jesus. Verse 1. Khawuvuke vuka Jerusalem. Jesus. Khanya ukhanyiso lwakho luthwasile. Jesus. Isihomo sikandikhoyo sikujikelezile. Oh. Amen. Bawa ulungile izwi lakho ebusuku cela uthethe ngalo ngosuku lendawo. Nkulunkulu uthethe imfihlelo phakathi kwalo. Moya oyingcwele, moya ophilileyo wenkosi Dwala. In the mighty name of Jesus, majestic nisisitsha esiphetheyo kusindaba ozithula ku Nkulunkulu naba abantu bakho balandele lona Nkulunkulu oyingcwele. In the mighty name of Jesus. Amen. Yeah, ngifuna ke sibonisane ngale verse ethethwa ngoIsaya apha uprofeti lo obhalayo apha. Yeah. But le verse ungakwazi ukuyi-interpreta endlela ezahlukeneyo. Iverse eqhelekile boring awa iverse eqhelekileyo atempostile lena mama awanditempostile iverse eqhelekileyo ongayi-interpreta ngayiphi indlela ohalela uku-interpreta ngayo isibhalo. Hallelujah. Kodwa ndifuna sikhangele deep
ukuthi ithini ngokwehlobo ibhalwe ngalo. Amen. Ufuna sihume phansi sikhangele ba apha umprofeti uthini, uthetha ukuthini when esithi arise. Uthi arise from where? Uma kusithiwa shukuma Jerusalem, kuthiwa shukuma from when kusithiwa shine, kuthiwa when kusithiwa shine, and when kuthiwa for your light has come, kuthiwa uthi. For when kusithiwa the glory of the Lord rising upon you, kuthiwa uthi. Zizinto ezi-4 ekufanele break it down kule chapter, sicacelwe ukuthi uThixo uthini kulo ibandla ngale vesi. Hallelujah. But asikwazi ukuvele siyithe phakathi ukuze siyithole kuthiwa i-context yale chapter. Kufanele qala siyilande back, sivume sona sizokwazi ngoba ngiyayamba unqamela lithi arise izotsho kona kodwa manje sikhangele ba kuthiwa kuphakanywa phi qala, kuphakanywa xa kutheni umprofeti ememezela esithi phakama Jerusalem, phakama. Uthetha ukuthini? Utsho lokho ukuba mayiphakame iJerusalem. Hallelujah. Now ufanele siqale qala incwadi kaIsaya ukuthi incwadi kaIsaya iphethe ntoni yonke. And when incwadi kaIsaya ibhalwa isingisele entoni. When safumana lona ukuthi incwadi kaIsaya ibhalwa isingiseleti, sizokwazi uku-understand the chapter ethi arise and shine. Sikhona ebandleni incwadi kaIsaya kaBapostile ibhalwa nguIsaya ngqo. Ibhalwa ngumprofeti akabhalelwa, ibhalwa nguye ngqo. And incwadi kaIsaya iphethe izinto ezimbili. Incwadi kaIsaya iphethe ukurebuka isono. Siyabasona ntomsha. Incwadi kaIsaya iphethe ukurebuka isono. Iphethe ithemba lensindiso ezayo. Irebuka isono, iphethe nesolution. When siqala nje eqaleni from verse 1, from chapter 1, what you verse 2 come out. Bethi yivani mazulu. Iyaqala nje Isaya ebhala. Bethi yivani mazulu. Ibeke indlela ehlala. Ngoba ngoba ukuthetha uThixo. Akuthethi ukuthetha uThixo. Obaqala incwadi kaIsaya fanele si-understand ube kuyithoba nje kancinci mfowethu. Si-understand ukuthi kuthetha uThixo ngqo. Uthetha kulo ibandla. When sithetha ngencwadi kaIsaya, when esehla athi ngizele abantwana. Yebo. Basuka bahleka kuyo. Iqala nje incwadi kaIsaya iyandiphuka yakho ngizele abantwana. Basuka bahleka kuyo. Abese sithi inkomo iyamazi umlimiwe. Ehashe liyawazi umkhombe wayo. Kodwa nina ningazi. Kubuyiswa ibandla. Njengoba sizonke sifika kule chapter, when sithi arise and shine, uzobe uzi-understand ufanele uphakamele. Uzothi ukhoduka kube kukhona indawo ufanele uphakame kuyo. When erebuka abazali besesithi ku-18 athi kodwa yizani. Verse 18 lo. Kodwa yizani. Sibonisani. Whenever you got Isaiah pending, iyaribuka and iphethe isolution. Iyakhuza and iphethe uthando. Athi yizani sibonisani. Noma izono zenu zingqombela
Ziyabamhlophe njengekhephu. Uma nithena amamele uverse 19 nizodla izinto ezilungileyo zomhlaba. Just go chapter 1 sifuna ukutshela le chapter sifuna ukutshela yona when kuthiwa arise Jerusalem and shine kuthethwa ukufa. Now masijabe kakhulu siye ku chapter 59 before sifika ku chapter 60 bekweyo apha because asikwazi kumfumana ku chapter 60 singabonanga kwenzeka ntoni ku chapter 59. When ukala nje ukuvula ku chapter 59 inhloko ndaba ikala nje ithi isono sithintela insebenzo kaThixo. Elibandla nami libandla isizono okala apha ubhalelwa abantu abaqabene noThixo. When kuthiwa arise and shine kuthiwa kubantu abaqabene noThixo. Kuthi chapter 59 isono sithintela insebenzo kaThixo. Abese kawubhala uIsaya kuthetha uThixo ngqo athi igalo yami ayiphushanaga ukuba itheni ingasidisi endlebe yami ayikudala ukuba ingezi kodwa sizenzo zenu ezisithelisayo ubuso bami. Now understand apha kuthethwa nabantu abashiywe uThixo. When uThixo esithelisa ubuso bakhe into eshiyekayo ukuthi once uThixo wagoqa izandla uThixo wakasakwazi ukwenza nto ngenxa yesono wafulathela into eshiyekayo ntoni ubumnyama. Apha kuthethwa nabantu abaphila kwisimo sobumnyama kodwa balibali sisonke. Kuthethwa nebandla elimazi uThixo but alimbona uThixo esebenza asasebenza ngenxa yesono. Xa isono uThixo akasa-act Thixo akasasebenzi izinto ebebeziqhelile ebesenzeka asenzeki because okala uThixo usithelise ubuso bakhe and ekagcwala ubumnyama. Now amandla kaThixo awasakwazi ukubonakala kulo ibandla ngenxa yesono. Siza ku-arise because ufuneke uyazi uba yintoni le kushukunywa kuyo ntoni le kuphakayo. When usehla le ntanam nale chapter chapter 59 ufika kuverse 16 okanye uverse 10. Uverse 10 bayaguquka bayakhala bathi sisebumnyameni kodwa silinde ukukhanya. Shakaphathusha sisebumnyameni abantu njengoba besebumnyameni bayazi ukuthi kukhona ukukhanya okuzayo. Noma bonile bayamazi uThixo likhona icebo alenzileyo lokukhanya okuzayo. Uverse sisebumnyameni kodwa siyazi kukhona ukukhanya okuzayo. Verse 16 ufunele fast. Yes, verse 16. Isikalo se-restoration. Now uThixo uyarestore uyabuyisa now. uThixo uveza uthando
lento eyenzekileyo njengoba bemshiya uThixo, noThixo wamashiya wagoqa izandla wakufihla ubuso bakhe, kodwa uThixo usenawo uthando. Bayifunde tata, bayifunde. Akukhangela akabonanga mncedi konke. Jonga tata, lithi ke iBhayibheli wathi uThixo okukhangela akabona mthandazi. Njengoba bekule meko yokona azikho intercessor. Njengoba bekusimo sokuphila ebumnyameni, but akho mntu omileyo ngethini othandazayo. Bayifunde tata, bayifunde. Wabona ukuba kukho. Yes. Wamangalisa ukuba kungekho mthandazeli. Wamangalisa kuba kungekho mntu omileyo egethini kwesi simo. And then wathini? Yamsindisela ingalo yakhe. Yamsinda ingalo yakho Thixo. Go forward. Nokulungisa bonke. Nokulungisa bakhe. Baphasi. Jonga abantu ababatheni babonile uThixo izinto ezibalwayo ekuchapter 59 usuka eqaleni kuverse 1 lithi ilwimi labo lalidumuzela ewuthungu beqandusela amaqanda ehlapha nowatyayo amaqanda abo uyafa. Ziyabalwa zonke izinto ezasenziwa libandla, but uThixo kuverse 16 wathwala ubulungisa. Sekunjalo uThixo wathwala inceba kuverse 16. Lithi iBhayibheli wawanxiba amandla akhe wangathi unxiba insimbi, wadecide uThixo ukuza ne-solution. uThixo uthando, uThixo ukhetha isolution. Ibhilise ibandla selonini, alithi ibandla balone, but uThixo uthando. Fundisa wami. Verse number 17. Wanxiba ubulungisa. Wanxiba ingubo yensimbi. Wanxiba isigcinantloko. Wathi ndiyabasindisa ngokwaba abantu bam. Ayikho enye isolution. Akekho umuntu ongabasindisa. Kudinga ukuthi ndizikhuphe mna ndiwasindise. Kwadinge uThixo ukuthi azikuntshule, akhuphe kuyena, asindise abantu bakhe. When iBhayibheli lithi wenjenje ukuzithanda kwakhe ihlabathi, wathumela unyana wakhe okwanguThixo. uThixo wazikuntshula ngenxa yothando lakhe ukuze kusinde abantu bakhe. Othandiwe nguye. Thandiwe nguye. Masiye nada, masiye. Yes. Yes. Kanga kungengubo yokulinda. Uthando lukaThixo lakhiwa. Now wafika ke ngokuthi wafika ku chapter 60 verse 1. Kuphila ukhanyiso likhanya ebumnyameni, bathi ubumnyama buyiqiphu, bathi abalimnikayo bayazalwa bengazalwa ndoda, bengazalwa kanyama nakathi, kodwa bezalwa nguye. Izinto ziyatshintsha. Arise, divine
ministry. Arise. Arise from your sin. Arise from your thick darkness. Arise from your distraction. And shine. And what? And shine. Now come on, friends. Now come on, friends. Now come on, friends. Arise from Israel and shine means and repent. Because when we shine, we talk about we feel you kunyam, we see this kunyam, we can't face we can. Let it go over shine. Which one repent? Arise and repent, because light is coming. And who also stronger? And when also stronger, it was Isaiah. It was Isaiah. It prophet of Messiah. It prophet of Jesus. When people arise and shine, your light is come. For your light is coming. The glory of God is arising upon you. What is the glory of God? Okuthishiwa apha ngomnyaka enandizile wayicela umfundisi wayemsisi uba yini glory. Last year, what a glory, nature kakhulu. Glory, character kaJehova. When kuthiwa the glory of the Lord rising upon you, kuthiwa inhloli yobuthixo. Isimilo sikaThixo sasikhona kuwe. Kodwa sikwazi ukuvela. When light ingaqala yathi, when light ivela, izo expose iglory. Andazi noma nikhelibone okanye yazi lento kuthiwa yi-reflect khona zabhaji zasesikhomlakini okuthiwa zi-reflect zinazazinto zishayinayo. Wena unxibe lanto tata uProfile unxibe la jacket uzihambele kumnyameni kungekho light, kungekho le light leyo, laa nto soze uyazi uba inako ukukhanya kwakuyo. Okanye ibhodi yendlela phaa kwi-N2 masibhodi yendlela iyi-reflect yona ngokwayo, but ayikwazi ukhanya until kuthi gqilitha. When kusithi gqilight, laa bhodi nayo iveze yayi-light. Now iBhayibhile lo lithi thina sine-character, sine-glory kaThixo, but le glory ayikwazi ukuvela kungaqalanga kavela ukukhanya. Ukukhanya kuza-expose isimilo sikaThixo. Akho nto anesimilo sikaThixo engahlangananga noYesu. uYesu yedwa oveza isimilo sikaThixo. Akekho umntu abavela abe nesimilo kungathanga gqi. Now iglory kaThixo izindidi ke tata uProfile, kodwa ndiyahlalela ukuthi sazi ukuthi yeyiphi le iglory kuthethwa ngayo. Ikhona iglory ezithi scholars zithi i-Shekinah glory. Ifana kancwadi ka-Exodus, I think chapter 40. Yeah, I think chapter 40, I'm not sure. Yeah, but ibhalile apha chapter 40. Yeah, kuthiwa i-Shekinah glory. Kulapho uNkulunkulu abonakala physically. Abonakala ngemibane. Abonakale abe ngumsi. Abonakale beyilisu physically. Leyo glory kuthiwa i-Shekinah glory. Kube khona le glory le athetha ngayo. Apho uIsaiah ifumaneka ngeyona kuncwadi ka-Exodus chapter 33 verse 18. Apho athi Moses, Lord, show me your glory.
Moses, Lord, show me your glory. What did I tell you? I will make my righteousness, my glorious pass before you. Ndizakubonisa isimilo sam, ndizakubonisa ubuhle bam, ndizakubonisa ubulungisa bam. Yiglory leyo kaThixo. When people arise and shine, the glory of the Lord is risen upon you. Uxelwa isimilo sikaThixo, but silinde ukukhanya. Uma ukukhanya ungekafiki isimilo sakhe asifuduke, because aba bantu bebelahlekelwe ukumazi uThixo. Ngicela sifundele Phandle baseRoma chapter 3. Oh shaya maya. Verse 1, watch. Phandle baseRoma chapter 3. Oh shaya lapha Khosi. Wajonge verse 13. I'm not sure. Incwadi baseRoma. Oh Jesus. But each all of us, we are sinned and fall from the glory of God. Somsongile sasilela eluzweni isho la visi. But ikhalela sifuthi uyifumana ndakukhathi. Yes. Incwadi baseRoma. Oh Jesus. Bendiba ndinayo apha, but andinayo. Romans 3 verse 23. Ku-23 ne? Yes. For all have sinned and fall short of the glory of God. For all have sinned and fall from the glory of God. Sonke sonile and ukona kwethu salahlekelwa ubukakazi bukaThixo. Wayifuna ngandikhoyo. Wayifuna ngandikhoyo. Verse 23. Kaloku bonke bonile. Kundikhoyo lowo. Okay. Bayalabalaba No. uqhaqhawuli ababulungiselelwe nguThixo. Jonga bonke bonile. Njengoba bonile balungiselelwe ubuqaqawuli. Kodwa bayalabalaba abade babubambe. Jonga abajingi bathi bayalaba ukulabalaba ukubhade ubambe bathi ube ungabhalansanga kwitho. When sithetha ngokulabalaba sithetha ngento ongadufike kuyo kodwa ube unganyathelanga ntweni ulabalaba nje face likelo bonke bonile bayalaba balungiselelwe ubuqaqawuli bathi bayalabalaba abade bafike ubuqaqawuli bukaThixo. Abade bafike kwicharacter babalahlekelwe icharacter kaThixo. Babalahlekelwe yintloni yobuThixo. Yeah? So uyabababala abantu benzela isisa. Unakubenzela ngantoni? I think nakubenzela ngokukhanya kodwa, because kaloku asifundi incwadi kaIsaya ithi arise and shine, for your light has come and the glory of the Lord rising upon you. Glory iveza ukukhanya. Njengoba belabalaba bengade bafike kwiglory kaThixo bengabambelelanga ntweni. Now uThixo ubenzela isisa, but isisa obvious sizokwenza light. Asizibakho i-light ke. Wayifuna uphilisa. Kanti ke uThixo uyabababala abantu
ewe nangona bengafanelanga nangona bengafanelanga ubagwebela ngaye uYesu Kristu obakhululayo ubagwebela ngaye uYesu obakhululayo uYesu okukukhanya kuye lo obuyisa iglory kaThixo kuye lo obuyisa inkazimulo ayikho inkazimulo uYesu engekho ayiveli inkazimulo empilo uYesu engekho. Arise from your sin. Arise and shine. Arise and repent. Position yourself as ukukhanya kusiza so that kuzovukula iglory kaNkulunkulu esayithekapha kulo. Ngoba lithi ke uma ulifunda ngesikhosa lithi ngoba ukukanauli bukaJehova ukhona bona uthekapha ubekwe kuwe kodwa kubonakali uthi ukukhanya. Ayibonakali kungekho uma uzofunda nje ngoYesu singakufasting sina ukushiya ngento ethi uYesu nguye ukukhanya nguye ukukhanya uYesu okuvula iglory kaThixo empilweni. Esuka kwi-fasting chapter 4 kwincwadi wagqothula eGalili waphuma eGalili wagqothula eKapenahum waphuma eKapenahum wangena isicelo kusithiwa yiNazaretha. Lithi iBhayibheli wakuzaliseka isiprofethi sika-Isaya esithi nawe Nazaretha wena ukade uphila ebumnyameni ukubonile ukukhanya. Ebantwana sithi uYesu ukuze kuvele intombi yobuthixo sithi uYesu. Incwadi yamaHebheru uma bekubhala incwadi yamaHebheru chapter 1 verse 3 ithi nguye uYesu obukaqawule nguye ovela ubukaqawule bukaThixo. Arise. Oh my God. Arise and shine. Verse 2. Verse 2. Something along verse 3. For behold, but the Lord will arise of you, and his glory will be seen upon you. Kodwa uThixo kodwa ukukhanya kwakhe ukukhazimule phezu kwakho and ubukaqawuli bakhe bubonakale bubone zizizwe. Ikharetha kaThixo ingaphelele konzweni but ibone zizizwe ngoba umnyama bungaphandle. Yes, abanye abantu bakulandela ukuba uthi uYesu kodwa bajonga wena uphila kanjani. Bajonga wena unayo kaThixo kuwo ezokela uYesu ingaba isipilo kaThixo ezibungintonsha ingaba siyavela na. Ayimali jumayelo ayikhonandi ayisho kamnandi but we need ukuba sikuqhuke. Let's verse 3 abazofika. The Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of rising. Izizwe zizoza ekukhanyeni kwakho, but iking azozifakani. Wesifunda kahle le chapter iking azozukuza zona nje asekhanyeni, but ikings zizoza when ukhalisa uba bright and then kings ziphakame zisi.
izizwe zizoza ekukhanyeni kwakho, izizwe zizoza ekukhanyeni, izizwe zizolandela uYesu kuwe. But i-kings zizoqaphela ikhareke. Oh Jesus, sendiyeka ndibona ukuthi liyaphela ibandla, liyaphela, kodwa angeke ngaqhubanga, of God ibonakale kuthi. Libenze sithi ke uvesi wakeyeka andikwazi ukugcina utata lapha nje mazishumayele 2 hours, so iqhelile into yentshumayele nto. Ina wena ngokubulawo when iglori kaThixo iphezu kwakho libenze sithi lift up your eyes. Konfundele mntakakhazi, phakamisa amehlo akho ngenxa zonke ubone, ube sowuyabona. Yes. When the glory of the Lord appears, when the glory of the Lord say then lithi ngokuphakamisa amehlo. Nabo abantu bayahlanganisana ongakhambi bashumayeza, bezabule bebona isimilo sobuthixo, and when bezakuwa bezibe namandla. Ikomo yonke impilo bephethe lokuhlobo lobuthile. Ikhamela zaseKhadeshi zizazixwaye ukuthi ifunde seye. Yes, lastly. Uyakwandula ukubona ukhazile inkwanje yande inhliziyo yakho. Onyana bakho beza besuka kuthi. Kukho abantu abazotsalwa just i-character yobuthixo. Beze besuka ekhaya elisha, beze besuka elowa, beze besuka kwalanga, betsalwa yintombi yobuthixo esemntwini. Engakwazi ukuvela konke ngakhange ahlangane nokukhanya. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rising upon you. Tutuba uphakame. Akwazi ukuyimeko sesendiyeka. Akwazi ukuyimeko. Kodwa uphakame. Uphakame uguduke. Sothanda ukukhanya kwakhe kube phezu kwakho. Odole indoda Isaya ikhalima bathi phethe uthando. Thixo oluthando. Just udinga uYesu. Dinga uYesu kuthini ubomi bakho. Udinga uYesu ozovumbulula inkazimulo yobuthixo. Sendathandaza before ndize upostile. Kodwa if ukhona kule ndawo afuna ukwehla nje. If ukhona kule ndawo othi uexperience ivela kushiwa uthixo. Uvela uthixo ugoqa ivali. Uvela uthixo ubusithela isilubuso. Bathi ufuna ukuhlangana nokukhanya oluVesu ungadlali ngemfundo. If ukhona le ndawo udinga ukukhanya okubuyesu okuzofumbula iglory kaThixo. Eluphakamisa isandla before ngizopostile. Eluphakamisa isandla. If ukhona le ndawo udinga uYesu, udinga ukukhanya okubuyesu okukwazi ukufumbula iglory kaNkulunkulu. Phakamisa isandla. Izoqala ukumanifesta, izizwe zoqala zilandele wena, zokulandele ziphethe ingcebo yazo, udinga ukukhanya.
akekho onjengawe nifike kwa eli because indlu incinci egameni kaJesu uzofuna nandawo ngomso alibona egameni kaJesu ndizojonga ukuba yo abantu abezayo usazi egameni kaJesu ayikho lo sabonke abazalwane abathanda bakhona ama-GOP amahle egameni kaJesu siyabulela abathandekayo ngabanye babantwana bethu abasile egameni kaJesu siyabulela kakhulu ngene bonke egameni kaJesu siyabulela ukuthatha ukudingana egameni kaJesu siyabulela enzo nifika bathandekayo egameni kaJesu ngoba sine-service seziyithuka umso eyokuqala iyangena ngo-10 haleluya iyophuma ngo-2 eyesibili iyangena ngo-4 iyophuma egameni kaJesu 8 haleluya kamkhoza kubamba kodwa ngo-8 haleluya so nile 8 bathandekayo ayikho nyani indawo ngomso ndiqiniseka nje haleluya kaJesu Jesu amen so siyabulela kakhulu semane namhlanje ikhona ku-YouTube iyaphuma egameni kaJesu bakusasa amen yonke if ufuna ukuyifumana ngoku ikhona ku-Facebook haleluya khangela phakathi ngovuso egameni kaJesu ufuna ngoku yakuzo wamso izikhona ku-YouTube sesiyabulela kakhulu angcwele egameni kaJesu umxelele nozayo kuya-Elvis
indaba yikho egameni likaJesu. Siyabulela kakhulu ngempela siphakathi sonke sizobona amathandana egameni. Ngicela abahlala lapha